O Lazaru Hajduku iz Golije postoji puno predanja i zapisanih pjesama. O njegovom junaštvu je pisao Njegoš, a prve narodne pjesme je zapisao Vuk Karadžić. On je bio poznati harambaša i četovođa, dok je titulu kneza dobio od bega Mušovića kada se doselio u Goliju. Turcima je pričao da je u Goliju stigao bježeći od krvne osvete i da mu je ta titula dobro došla. Mušović je za uzvrat od njega tražio samo da pazi Goliju od Hajduka i obavesti ga kad god uskoci spreme napad na njegove karavane. Međutim, dok je Pecirep bio knez, napadi Hajduka su bili redovni. Beg Mušović je rijetko dobijao obaveštenja od Pecirepa. Kada bi ih i dobio, dok bi Turci stigli tamo, Crnogorci bi se razišli. Kada su Turci uspjeli da zarobe jednog ranjenog uskoka i dovedu ga na har Mušovića, beg ga je upitao da li ima jatake u Goliji. Više silom nego milom uskok je progovorio i rekao da im je glavni jatak Lazar Pecirep. Uskok je još dodao: priču da je bježao od krvne osvete je izmislio, već je došao u Goliju i postao knez kako bi zajedno sa Hajducima napadao turske karavane i obogatio se. Tada beg planu i posla Turke da ubiju njega i svu rodbinu koju mu zateknu kući. Turci tako i učiniše. Odoše uz Goliju, a kad stigoše Lazarevoj kući, tamo zatekoše njegovu ženu, djecu i braću. Sve su ih pobili i zapalili im kuću, posle čega se vratiše natrag u Nikšić. Lazar je tada u Krnjevoj pećini čuvao ovce. Kada se vratio i zatekao stravičan prizor, rekao je: o crni dane, crnu si mi nesreću donio. Ženu i djecu je istog dana sahranio na seoskom groblju, a braću je sahranio kod klanca Duge, odakle su često napadali Turki. Napustio je Goliju i otišao na Čevo, gdje ga je dočekao serdarina Marko sa Čevljanima. Oni mu sagradiše kulu i obdariše ga čim su imali. Kasnija glad koja je zavladala u tom kraju uzburkala je osvetničku i hajdučku prirodu Lazara. Okupio je četu hrabrih momaka i otisnuo se u Hajduke. Nije prošlo mnogo vremena, a glas o njemu pronio se po Crnoj Gori i Hercegovini. Uz Nigca od Rovina, Rada Baletića i druge četovođe postao je najistaknutiji junak svoga vremena. Brojna su njegova četovanja i osvete. Tamo gdje nisu drugi stizali, stizao je on. Hitre noge pratila je hitra ruka, a oboje je vodilo još oštrije oko. Sve je to podsticala krvna osveta. U predanju je ostalo zapamćeno da je Turki nabijao na kolac. Takva sudbina je i njega zadesila kad su ga Turci na prevaru uhvatili dok se ranjen krio kod nekog svog prijatelja u Hercegovini. Pripoveda se da je 3 dana živio na kocu, a da bi pokazao koliko prezire smrt na gubilištu, pušio je lulu.